Menimuna yung probinsya na ning Tarlac, kareng fastest growing economy, karas king gross value added o GVA growth rate, king agriculture, forestry at fishing o AFF. Base po ini king November 2023 ranking, apepaluan na ng Philippine Statistics Authority o PSA inyang Lunes, April 1. Menibata naman ang resulta king Provincial Product Accounts o PPA study na ning PSA karing labinga na marehiyon kilwal na ning National Capital Region o NCR asasakop karing 82 provinces at 17 highly urbanized cities o HUCs. Metong yang mekanismo ang PPA bang atipon ang gross domestic product king subnational level. Mi record ya ang peka-fastest growth king Tarlac king 17.9%. Tikyani ini ning Catanduanes a 15.8%, La Union at 10.2% at Bulacan at king 9.6% growth. Samantala, ikwana naman ning Pampanga ing kapata pwesto pangaras kareng probinsya ating peka maragul a share king gross value added na ning agriculture, fisheries and forestry o AFF. Mira sa keng 62.71 billion pesos in GVA ning probinsya keng sektor ning agrikultura at tutumbas sa ini king 3.5% shares king 2022 national GVA in AFF. Inipuing mumunang pamikatagon amig release yang PPA result ing PSA. Makaplano ya king 2025 ing pamag-institutionalize na ning PPA karing hanggang rehiyon bang asiguro ing annual compilation karing probinsya at HUCs king bangsa.